Сабалар хайыр бүгін Қырым ишгалінің 699 күні. Эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışmakta. Ахтем Чигос Али Асанов ве Мустафа Дегермендіні 8 мартқа қадар апыске қалдырмақ. Бөле қарарыны Қырым юқары махкемесі қабыл етті. Адвокат Николай Полозов білдіргеніне көре апыс мұдетіні девам еттірмек ақында қарарыны Қырымның Русь прокуроры Наталья Поклонская оқыды. Махкеме девамында Али Асанов СИЗОда тақиқатчы она басқы япып, Ахтем Чигосға қаршы ялан малюматларыны айтмаға талап еткенні ақында білдірді. Меджлис рейсінің муавины Ахтем Чигос есе махкемеде бізім әрекетіміз чешіт түрлі акимиетке қаршы өткерледі. Ләкин Рус яда Украин халқларына қаршы біз бір вақыт чықмай едік, қайт етті о. Базы зарар көргенлер Чигознен разы олды. Қырым тамыр халқының хоров меселесі Қырымде оккупация бойынша Украина стратегиясы черчевесінде халқара музакерелер девамында көтерілежек. Украина сияси тақиқатлар мерkezінің эксперті Юлия Тищенко білдіргеніне көре, тамыр халқының хоров стратегиясы та 2 ел евелсі Украина Бірлешкен Милетлер Бірлігінің тамыр халқлар бойынша декларациясына қошылғанда пейда олды. Так или иначе, украинское политическое руководство на тему, связанную с правами национальных групп, национальных меньшинств, коренных народов, все время озвучивает. Я не могу точно сказать, будет ли именно тема крымско-татарской национальной территориальной автономии, в каком виде звучать на этих переговорах, но то, что тема прав национальных групп, коренных народов будет в повестке дня, то есть, на мой взгляд, это уже очевидно. По совокупности того, что происходит в Крыму по отношению к крымским татарам, по отношению к украинцам, которые там осуществляют по сути, есть меньшинство в меньшинстве. Эти сюжеты так или иначе, связанные именно с этой правозащитной тематикой, они будут на повестке дня. Тем более, что ситуация ухудшается. Ахмеджит ятаханелерінден қоваланған сакинлер Украинадан сығынақ сұрайлар. Русская соқағындаки 2 ятахане қанунсыз шекелде Қырым юқары шурасының сабық депутаты тарафындан приватизация етілді. Инсанларының шекеетлеріне көре оларының дайма қорқызалар. Мақсус яңғынлар чықаралар. Ятахане сакинлері дефалар же чешіт идарелерге мұраджат етелер. Ләкин ерде менфи жевап алалар. Егер бізні ешітмеге істемеселер, Москвада есе бізге ләқай даврансалар, біз Украина акимиетіне мұраджатта болынып, бізге мескен айырмаға рижа етеміз. Біз Қырым акимиеті себебінден соқақта яшамаға істемейміз, деп қайт етті ятақане сакинлері. Вы вносите регулярно оплату? Да. У вас задолженности нет? Нет задолженности. И все равно вас выселяют? Да, выселяют. Из-за того, что мы пишем в прокуратуру, администрацию города, добиваемся, чтобы общежитие передали Минимуществам. Из-за этого нас выселяют. Он откровенно так и говорит, что... Да, он откровенно говорит, у меня большая семья, мне ее кормить надо, а все ваши проблемы мне по барабану. Қырымда домыз хасталығындан бірінші өлім пейда олды. Вефат еткен кезлев сакины H1N1 вирустен хасталанған еді. Бұндан евел кезлевде вефат еткен еркек Қырымға Русияден келгеніні білдіреділер. События Крыма сайтының малюматына көре, Қырымда H1N1 вирусы яда домыз грипп хасталығына оғырағанларының сайысы 11 инсанға қадар артты. Қырымлылар сув мұслығы қапалы олса біле әппір сув үшін пара төлежеклер. Фиатлар бойынша Девлет комитеті білдіргеніне көре сывның төлемесі 2 тариф бойынша есапланacak. Müessesенің рейс муавины Юрий Новосад білдіргеніне көре сув қоланылған олса яда yok müessese әппір электрик техник донатмалар үшін масрафларны одей. Бұтын есаплар таздықланылған сон қырымлылар кележек елдан башлап яны тариф бойынша одежеклер. Қырымсыз Украинада хамси балығы олмажақ. Ижғал себебінден ве азав дениздeki сыныр için дава себебінден Украина тükkanlarında en популяр olған хамси балығы аман-аман yok oldu. Rusya sınırcıları Ukraina balıkçılarına evveliki yerlerde balık tutmağa bermелер. Balıkçılarga ижғал etilgen teritoriyaga kirmege yasak etile. Balık tutmak mevsimini erte yekünlemege mecbur oldular. Kırım ile memuri sınırı mahsulatlar için kapalı. Keriçte
Ертен хамси кетірмек үшін есе әлверішлі дегіл. Оның үшін Украинада хамси балығы пек паллы тура. Во время путины, когда ее массово вылавливают, хамса продается в городе по очень низкой цене. Люди ее закупают впрок, и вот пока идут холода, она у них уже закатана, и они ее все едят. Пограничники требуют, чтобы они покинули район. Ну, и рыбаки покидают район, потому что сложится ситуация, что будет неприятность. Народ жалуется, что хамсы нету. Ну, то есть постоянно спрашивают, а будет, не будет. Яры гecede işık söndürülmesinin faydalanıp belgesiz şahıslar Keriç'teki tış yarıklatuvunun 6 halkanı hırsızladılar. Hırsızlar halkalarını açıp renkli maddeni taşıgan donatmalarını aldılar. Bundan bir kaç gün evvelsi tış yarıklatuvunun da 6 halkanı hırsızlangan edi. Горсовет müessesi hadimleri kısımın donatmalarını tüzetip yarıkını gayrıdan tüzettiler. Sonki hırsızlığından işini gayrıdan tüzetmek için da 4 gün gerek olacak. Brüssel'de Yanı Ukrayn Festivali geçirilecek. Bazar Sanat Merkezi'nde Yanı Ukrayn filmini 15 euro için seyretmeye mümkün. Brüssel'deki Ukrayn Kinosu Festivali'ni Lesanin'in Pavadir filmi açtı. Bunun beraber Brüsselliler mında Miroslav Slobodspitski'nin Pleme, Maydan hakkında Vesihala filmini ve Alek Sensov'un Gamer adlı filmlerini görebilecekler. Alek Sensov'a Azatlık bir filminin başlamazdan evvel yangıray. Bütün dünyanı bugünkü kunde Ukrayna celp etti, bunu garbi zenadaşlar kayıt eteler. Это первый год фестиваля. Мы решили назвать его «Путь к свободе». Это и путь к артистической свободе, как в фильме «Племя» Мирослава Слободспицкого. Это и путь непосредственной свободы, свободы Олега Сенцова, который является украинским режиссером, который сейчас мотает срок в российской тюрьме. Медиа сейчас сосредоточены на Украине, поэтому люди теперь понимают, что происходит в Украине. Они знают правду, как эта страна пытается спастись, и теперь украинское кино, искусство, музыка начинают быть более открытыми для нас. Bu noktada programımızı yükünleyimiz, bir-birimizge destek göstermeyi unutmayıq. Görüşmek üzere.